چەند ڕۆژمانە و ساڵان و یا خوێندنێ لە ڕۆژاوای کوردستانی دەست پێ بکەن بزانبن کە ئامادەکاریێنج بۆ ساڵان و یا خوێندنێ لە قامشلۆ و گوندەوارێ وێ چاوانە بڕێز ئازاد حسێن و سەرۆکێ کۆمەلگەها پەروەردەهیەیە یا قامشلۆ هەرج قامشلۆ میێوانێمەیە مامۆستا ئازاد ڕۆژ باش سپاس و میێوانێ ڕووداویت و بخێر هاتی روش باش جوەرەژی و قەناتا وەرەژی و چ کەسێ گۆ نەها تەماشات کن گەلێکی سپاس و بخێر هاتی دبستانên قامشلۆ و گوندەوارێ وێژ بۆ ساڵان و یا خوێندنێ ئامادەیە گەلۆ ئەگەر ئامادە بە بڕێژەیە چەند سەدی ئامادەیە دەستپێکی شخوا ساڵا خوێندنێ یا 2026 یا 2027 ئەم خوێندەکارا و هەموو مامۆستای خۆ و مابڵاتی وا ئەم پیرۆست کن شخوا بشتی بریارا یا ریڤەبەریا مدیریە یا بارزگەها حەسەکی 16 هەیڤا 8 یا 2026 شبو دەریێ دبستانە هەموو وەرنە ڤەکردن وەرنە حازرکردن هەموو هێلاڤا شخوام ji وەک باژارێ قامشلۆ شخوا بشتی vê biryarê hemû dibistan hatine vekirin û dibistan hatine hazirkirin jaliyê paqijiyê hin jê jaliyê tomarkirina xwendekara û hin jê aliyê got hazir bibin beriya got dewama xwendekara şeşê heyva niha ya 2026 dest pê bike. Çend dibistan li Qamişlo amade ne niha? اشخون بیجن هجمارا دبستان یا باجار قامشلو 225 دبستان وک باجار و گوندی دورای پیوگری داینا حتی نها ام بیجن گهایا 185 دبستان و حاضر به دریوانکش خوندکارا رو وکریبی و هند دبستان جی چکسازی دنبراسی ام بیجن وک مدیریت تربیه وک مدیر منطقه وک ام بیجن محافظه حسکی گو ویتشتی بارکاریاوانکی ام پیرابونا گو ام دبستان جی قريبا ام بريا دما دبستان وبن گواف دبستان جی ورنا حاضر کرن مامۆستا ئازاد چەند دبستانن کۆنەها di پرۆسەیا چاکسازییان jî nûjenkirinê de ne? ام بیجن 15 دبستان حتی نها یعنی روشوانکی نباشه یعنی امنی کارن خوندکار درباسی و دبستانا بکن حتی نها ما بدست سه دبستانا کریا ام کارن بیجن دبستانا گوندی تلزیوان دبستانا گوندی نعمتلی و هند دبستانین گوندی دیجی ما دست بکریا ام نها بیجن دبستانا حارتیا سلیمان عزو ام دست بکن و هند دبستانی دیجی می دست بکن گو ام قریب دمکا نزیک و دبستانا جی حاضر بکن و دریو وینکی جی وکری بیش همو خوندکارارا بگشتیش بۆ vê sala خوێندنەیە نو چەند dibistan li Qamişlo gundewارê wê li dervî kar li dervî xizmetê dimîne? ام بیجن 15 دبستان وقت چکسازی جوار لازمه و 18 دبستان جی حتی نها روشوانکی بچکی نزل على جبر ام بیجن مالبات ما اهل عفرین اهل شهبهن اهل سریکانی دوا دبستان دنا ام بیجن وک تنسیق مدیر منطقه ربو وک مدیریت تربیه گو ام قریبن علی کی ببینن گو ام جهه کی جوا مالبات را وری حاضر کرن و ام قریبن و دبستان جی حاضر بکن گو اف خوندکار تلفی دبستانی خو ببن خوێندەکارên van dibistanan mamosta ئازاد van 18 dibistanan li ser dibistanên din têne dabeşkirin yan çawa او خوندکارین و دبستانا شخوا جهوی جوارا حاضر کرن ام قریبن وک دبستانا هری نزیکی و خوندکارا ام بکنا د دوام د فوج د بجنی دا ام زینن گوری هجمارا خوندکارا الوی تاخی چاوایا ام قدر امکان ام نهلن گو خوندکار به خوندن بمینه بگشتی تبحثا دو دوامی کر بگشتی li Qamişlo gundewارê wê çend dibistanên we hene ku du dewam lê têne kirin براسي حتى انها حف دبستان وك دبستان سرتاي د دوام تي كرن بس ام بيجن يسال هجمارا خوندكارا جلكا و براني دبستان سرتاي و بي د دوام ام مجبورن غوري وينكيجي غوري هجمارا خوندكارا ام قريبن ام دبستان خو بكنا د دوام برزگريكا كدنيا دبستانان هيا پارێزگاها حەسەکێ ئەو ji gelek caran مالبات گلی و گازن دکرن ji qerebalaxiya nava polê de rêjeya dabînkirina kursîyan pirtûkan qirtasî pêwîstiyên serekî çawa ye
ڕێژە گەهشتیە چ قاسی هون ئامادەنت وی ئالیدە؟ ام بيجن براسي جيكي هيفا هشتا يا 2026 حتى روجا اي روجي براسي ام وك مجمع وك مديريه التربيه ام كاركي هاري بيروز دكن جبو فا خوندكارا تش تيسر مليما وك حذر كرنا ماسيا وك حذر كرنا برتوكا وك باقجيا دبستان ام بيرابونا براسي وك باجاري قامشلو بي بي سي ما 10000 ماسا شبو خوندكارا هيا حتى انها تشتي هاتي حذر كرن زيدي 4000 ماسا هاتیه بلاف کرد هی هجماره که دی جمره پیوستا ان شاء الله دم کنیزیک و یوجی حاضر ببن بریا شش حیوان ها یا 2026 ام بیجن وقت پرتوکاجی بریا دروجا دفعک پرتوکجی هات حاضر کرد نها حتی شش حیوان ها و پرتوک مجی و حاضر ببن و الحمود بستانا و بلاف کرد بریا دوام خوندکارا پرتوک هر لقام شلو تینا چاپ کرن؟ ام بيجن برتوك شخوا وك چابخانه يك جي العمود هيا يك جي الديركي هيا وهنجي القامش لوجيتي چاپ کرن جبر هجمارا خوندکارا گلکا مجبورن زيدي چابخانه كي وري حاضر کرن جبو سالانويا خوندني اف برتوك حاضر بن و ناف دستي خوندکارا دبي هجمار خوندکاران چنده ای سال؟ دو جاران تا آمجه کر که تگود که هجمار زیده یا بو سالانو یا خوندن ناوین کل جمع هاتنه تومار کرن چنده؟ ام بیجن گوری هجمارا خوندکار 36000 خوندکار بون اما حتی نها تشتینا في دستيمه دجي تديت هنجي تينا تومار كرن رفيكي حتى نها بشكل كامل خوندکاری نهاتنا تومار کرن و ناف دستيمه دا 46000 خوندکار الهرسي قوناخه الواد بستانا و هبن قوناخه سرتايجي و قوناخه نافين و قوناخه امداي ام بيجن بس و زياده تربي حتى جو دبستان ورنا فكرن افجال گوری سالا پاریا خوندنه چقا جو صدی زیده بوی ریجه یا تومار کرنا خوندکاران؟ ام بيجن حتى انها تديت حفتيج صدي زيده بوا جبر هن دبستان جي نو ام حاضرتكن نو ام باقشتكن حفتيا دي دوي هجمار وي بهتر بي شبو تومار کرنا خوندکارا هجمارا خوندکاران لدبستان ناوا باجیر چنده و لدروی باجیر چنده لگوندوارا ام بیجن ناوا باجیر 41000 خوندکار هيا بلکه زیاتر جیبه اما گوندی دورا وینکی و گریدای باجار قامشلو وک 8000 خوندکار الواگوندا وانه خود بینن اجا ما مستهنه کادر پرورده هنه کوتیرا و هجماره همو بکه چند ما مسته و هنه ام بیشش خو هجمارا ماموستا 10300 ماموستا بو بشتی اف الیا دمجا گوهاتا درخستن ام بیشن هجمارا ماموستا باجاری قمشلو کامل 5000 ماموستا حتی انها ام بیشن گریدای وک مجمع قامشلو هيا شخو هجمار ام بیشن ایسال گلکی باشا بلکی جالی کی وجی هن فاض جی در کفی جبر 5000 ماموستا و اینا بلاف کرن الواد بستاني باجاري قامشلو وقندي دورا قامشلو اف زيدا بونيان فائدكم بحزكن هوني تشلي بكن ما مستين كو بيوستي بينا با دشينم بونافچين دنيان چاوا شخوا ميزين حتى هاش خوك عليك ام سريت شغلش بو فرز كرنا ماموسا ام بيجن قدر امكان شخوا دبستان سرتاي وبي دي دوام يعني ام قريبا فا ماموسا حموك بجه بكن وام واخون دكاراجي ام بي ماموسا ام نهيله اوای دا بشکرنا وان میکانیزما جدا کرن و بلاف کرنا ماموستیان چاوایه لگوری نافچه اوانیا جغرافیه لگوری پسپوریه شخوان بیجن چاوا آلیا فرزا ماموستي چکرن و کمیته یا اشراف و توجیه و یا هن کمیته دی وک باجاری قامشلو هاتیا آواکرین اف کمیته جی ام بیجن کاری وینکی سر دبستانات سکنی سر فرزا ماموستات سکنی شخوا ام بیجن شرط و مرجن گو ماموستورنا فرز کرن هنا ام بیجن ماموستش خوا دسپیک گوری برانش
گوتتی تفرس کرن یعنی ام بیژن ماموسین فیزیک بده ماموسین بیرکاری بده ماموسین زمان و زمان بده و هر ماموسه گوری بشه گو زانگی هاتبه خوندن و گوری ونکه ماموسه بده او یک جه شرط و مرجن گو تینا فرس کرن شرط و مرجن گو ایدی گوری کفن بونا ماموسه گوری دیروکا گو تفلی ماموسی بویا افجی شرطك جي وشرطك جي غوري جه جو ماموسا ليرونشتيا ام بيجن جغرافيا جو ماموسا وجه رونشتيا غوري وينكيجي جبر هر ماموسا ام بيجن كاريبي تشتكي بدي فازاروكا شخو غوندا و ماموسي هري وي غوندي ام بيجن فرزا وانكي ويل غوندي وانكي بي جبر جو راحتي كي ماموسا جي ببيني كاريبي بگه انجامكي پرسا من یاداوی مامۆستا ئازاد بۆ ئی ساڵ دپلانەوەدا هەیە هون چەند دبستانێ نو نەکون و ژەم بکەن دبستانێ نو ئاواهیە نوێن خوێندنێ لە قامشلۆی ئاوا بکەن ام بیژن حتی ها پروژه آمده هیا گو 4 دبستان نو ورنا آواکرین ام بیژن دبستان که آمادهی لهلیلیه هن و دبستان جی هن گنده تدید هجمارا وی گندی زیده و هجمارا زاروکا زیده پلانی مده گو امکاری بن دبستان الوادا آوا بکن جبو او زاروک جی کاری بن خوندن آخوا ببینن شخوا انها ام حضریا ما مساجد کن جالیه پرورده او ما مساجی پرورده خود بینن اف زیده ما که ما مستا تفلی پرورداد بینن بریا گودریه دبستانا وری وکرن هەویا سەرکەفتنێ ژوارەت خوازم gelekî spasiya te dikim Azad Hesên serokê Komelgeha Perwerdehiyê ya Qamişlo ji Qamişlo tu mêvanê Rûdawê bûyî gelekî spas bû te سپاس ji bo we jî û saeta we xweş û ji xwe dîsa sala xwendinê ya 2026-27 em li hemû mamosteyê xwe û xwendekarê xwe û li malbatê we em pîroz dikin. Em jî li wan pîroz dikin û we jî pîroz dikin hêviya saleke serkeftiya xwendinê bo Rojavayê Kurdistanê dixwazim gelekî spas bû te.